ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo ita alawas, anapauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dandani manan ti panag-examine mi, nanang. Panagbabayad manan. Sa painggatang kun iti bagas, diainted ni tatang mo a kwarta. Kasano nga rodan ngay, nanang? Sana ka di ama ka-examine? Inapadasan ti mangibaga no ada kwarta ni nanang. Utangag pa'y laang. Uwan man nga rod, nanang. Sayang mo't no sa anak ka maka-examine. Mapanag iti balay da inton madamdama. Sapay ko mga rod, tada mautang mo, nanang. Imbagta na danon kayo, nanang. Apay ka day, anak. Adda ko mapapanakit Agkasapulan ni Esther iti pagbayad na iti pagadalan. Inggatang kumatan iti bagas mi. Umutang ako maiti kwartayo. Di mo ka di pinadas ti nagibagakan ni manang mau. Kawawat na ti impaw iti lakay na iti abroad. Nangibagaak iti utangak. Ngam di namot kaya ti agpautang, nanang. Nagimot-mat ngamen ni manang mau. May siya lang harudan ti anak na, pagad-adalan na. Padasak man ti mangibaga inton agkasapulan ni Esther, nanang. Ala. Laumpay da ito'y gatang ko kuma iti buryas. Agyaman ak, nanang. Agbayadak. Apaman ang maala nila kay ko titangdan na anagarado. Apay adi ka pa'y lamapan iji pagadalan. Aldawan. Di nakpaymatlay ni kaniti kwarta, mami. Saan ka di nga daintad ko iti kalman? Di mo ko nang awanan dayjay. May samot tintad mo, mami. May sa ngam sangaribo dayjay. Tawan barya. Kwartam ko ba dayjay iti manong aldaw? Awanan na, mami. Naibusan. Adda nang igatangak. Anya ko ma, tinangigatangam. Nagiinom kami kadag iti babarkadak, mami. Uy, kunam amapan ka iti pagadalan, iso nga inikan ka iti kwarta. Itimot gayam inuman, tinapanan nyo kadag iti babarkadam. Imbagman, tanasabat ka dito'y dalan, mare. Nagapuak man iti balay da nanang, mare. Madlaw ko ang nagagat ti anak mo nga agadal. Mare. Ngam kanayon nak nga agparikot iti pagbayad na iti pagadalan. Mas daawak man iti kabsat mo. Di na kayon sapay mapurwakan. Hanya nga ron ngay, kwarta naman. Idi awan pa'y asawa yo, kas kailan na ubon a kwentas. Itataadan asawa yo, kas lamot ten napugsat a kwentas. Ni manang ko, imadayo, gaputa di na kayat amairanod kami iti kwartana. Pinagbalin na abangan ti kwarta iti nagbaetan nyo no kasta. Kasla-kasta na, mare. Maaramid na ti kayat na, takwarta na kat nga rod. Aldawain, baraok. Apaya di mo pa'y laalsaan day tanuang mau. Ilapas ko pa'y lato'y kontrata ka, tatang. Kinontratam gayam day taar-araduam. Uwan, tatang. Kasapulan ti agagawa. Tadandani manan agbayad di anak ko di pagadalan. Ay magtulan no makaturpos, baraok. Makaginawa kayon tao. Sapay ko ma, tatang. Awan papanan na, barok. Makalungaw kayon to itirigrigat yaw. No makaturpos ti anak yaw. Day tati tartarigagayan mi ken ni Ella, tatang. Nakapurma ka mat amasabat ko, Sara. Papanam ka di. Inakman pakulayan to'y buok ko. Apay apakulayam nga kat awan pa'y mat-uban na. Ay kayat kumot apadasan at i-blande a buok. Ay na, Sara. Panagkunak kat saan abagay ti blandikan ka, tasaan ka mat anapudaw. Di ka man manginsulto. Apay kumaasaan abagay ngay. Panagkunak ngamin, nuna po daw ka. Iso maibagay ti buok a blandi. No nangisit,
makulot, ti bagay na, saan kat ablande. Ay, awan day tabagay-bagay. Adalakot kwarta pagpakulay. Amangan no agpatato ka pa eh. Apay, di mo makita ti tato iti butoy ko? Kitaam. Oh, dayta oh. Ni, unag paiso. Adamat tato asinan sabong ditabutoy mo. Anya ti imbayam diti balay, Ella. Agpautang ka man mo't, manang. Agkasapulan ngamin di ka anakam iti kwarta. Mas daawak mo't ngamin kada kayo. Permi lang arod arigat yun, ipapilit yung paila apagadalan. Barang makalungaw mo't lada tao, inton makaturpos di anak ko. Ay, parparigatan nyo lang ti bagbagiyo. Pagsardangam kit din, tapno makatulong iti rigat yo. Mapansumurak akatulong. Kasano nga rod ang makaturpos no agtrabaho mo't, manang. Amang ano inton makaturpos, kat makiasawan tumot lang. Di jay to mga asawa ken kwa na ti mairanod. Saan mat siguro, manang? Ngamno kasta ti mapasamak, anya nga rod ngay. Makaturpos lakit ti anak ko ah. Ay, ambisyosa kayo mat ngamin. Si kakadidaytan, Sara? Oh, apay, di kan makabigbig tatang. Pimintasak ka di unay. Ay, di ka na bigbeg. Awan matipuli tayo nga ulantes ti buok na. Kasanwa napasamak dayta. Pinakulayak, tatang. Ay, nasaysayat no nangisit ti buok mo. Ingkakat pinaalas. Ignorante ka talaga, tatang. Apay kumamot nga imalas ako nayo. Anya angay. Kasla ka magmagna namun muni ka. Ay, ibagayo kat di kin ni Ella, apagsardengan nandiya anak na, tapno awan ti pagrigrigatan na. Apay kumaapagsardengan na. Tapno awan ti pagrigrigatan nan tatang. Imay umututang kanyak. Anya ko mati pagbayad na. Ay, nasaysaya at langan, apagsardengan nan nga agadal di anak na. Baliktad ti amom, Sara. No day ta tigagaram ngay may ditaoy. Agawid ka lang ngay. Naggapukan samat di tabalay, Sara. Apay ngay nga agawid ka dagos. Ay, ada imbagak ka ni tatang, ngamjak kaya ti sungbat na. Pat ganyo ngamin kat jay apo ko yo kan ni Ella, ngam ti anak ko. Pag ko naamait, awan ti idumduma may. Apay, anasaom, asaan may apatpatgan ti anak mo. No adda umay da ibaga kada kayo, saan nyo idapaayan. Ngam do siya ka ti adda masapol na. Sigurado nga ibagayo nga awan. Kita emot ti kasasaad yu iti biyag. Imbagkan ka taad-adaw ti mabalin mo pagkwartaan, ngam jay adem. Adakit di idadado mayo iso ti ammo. Ay, saan, anak? Kasyan milaeng jay adem. Amom ba ti kasasad na itibiyag kunak mana? Ay, adula amin dayta. Ibagayo kit din o agburas kayo iti mangga, taumayak. Alaot mo't tibingay ko. Anya ka di ti imayan di Sara. Nasabat ko mo't titadalan at dumayang modom. May na imbaga, ngay bagata ka no kineela. Apagsardengan na ni Esther iti panagadal na. Taisuo pa pagrigatan na. Ay, di damat dumaw dawat kan kwa na iti pagbayad ni Esther. Day tangarod kahit. Iso nga imbaga nga gawid lang ngayon. Awan mutlat ka es-eskan ti bagana. Apay nga men, pinagawid mo. Umanay manin pagsakitan, tinakam na. Nasaya at man, wano saan ti aramidem kinkwana. At dalat na may bagana. Iso nga road, asaan mo pinagawid? Ay, gumura man anday jay. Ay sakit di nga ama, ti rumukma kinkwana. Sana na yung kalintigan ti aramidem na. Sa bagay, imbes at tulungan na ti kabsat na. Isukit din ti mangupay nga agadal ti kanakan na. Ay, baliktad ti ammo na.
Sarah, umay kan, tagburas tayo iti mangga. Nasayaat mo't no agburas tayo, nanang, tamakapang panganak iti mangga. Nakita ni tatang yaw ang mabalinan nga ipaluom. Amang ano kayat ni Ella nga ilako kanyak tibingay na. Niso ti damagam, no kayat na nga ilakaw. Amog akanayon da nga kasapulan iti kwarta, tau sara ni Esther. Bareng no nalakat ti panangilako na. Ay, di kalakot ka siya ng jay adem. Talaklaka umpay agatangan tibingay na. Pagadalan ka di tinagapwam? Wano? Di kalman na nagkapwa ki Jay, mami. Saan nga idikalman ti salsalud-sudak? Diyak matan na mo, mami. Nabarte ka sa ngamin. Ha? Agdadata lang arudan an abartag ka. Kaano ka ngay nga agturpos, no di mo mo't ipasnek ti agadal? Nagturpusak tuwain ton madanon ti Chimpo, mami. Kaano day ta tiyempo? Intun lakay kanton? Nadanto pa'y may padpadama ka senior citizen na nagturpos. Sa kanto la agturpos, intun senior citizen ka? Ada ka di pa'y mangawat kan ka iti trabaho no senior kanton? Ano pa'y ngayon no iso ti mapasama? Ay, diyak amukan ka! Makapasurun ka talaga! Ni, si kamot day ta, Sara. Nakapalengke ka kade. Agawid ako man, gusto mo't amasabat ka. Apay, agawid ka mo't tan? Wen kumaa, ngam addaman damaga. Nagsardeng ka di ti anak mo, magad-aday. Ay, saan ah? Kakaisuda nga da pagadan na. Pagadalak, iti anyaman a kurso akayat na. Kasta ka di, nakitak mo't ngamin itay nga adda kakibkibin na ababae. Anya? Babae, kunam? Wen, saan mo't nga rod nga ije pagadalan tinagturungan da? No di kat naglugan da iti tricycle. Kwa, amang ano adalaang napandaginata nga aramatan da iti pagadalan. Kasta nga ta, kasla saan mo't iti panagkita? Naalam ka din, titangdan mo anak ikontrata, lakay. Un bakit? Hanggang umanay nga taapagbayad ni Esther titangdan ko. Adapay mo titangdan ko anak ipuros iti mais. Dayjayan ti inayon ta, tapno makabayad ti anak ta. Imbaglakit din tamaanusan na ti agadal. Nga uray basit ti balon na akwarta. Lakay, man nakaawat ti anak ta. Amo na ngamin nga ikagkagumaan ta nga isakad. Nasaririt matkit din ni Esther. Makaturpos, nulakat anusan na ti agadal. Anya dyan nadamag ko, nga adda ka numanan kakibkibin mo a babae. Nulakat at damay tapakibin. Apay kumapaayak, mami. Saan ka kadi nga interesado nga agadal, June? Agbiag matitao nga urewan adal na, mami. No nagagat kan adda mo na at trabaho, agbyag, angamsi ka, adda ka di amom at trabaho. At danto, mami. Kat numangan kan agbalog laang ti amom. Abay kiti nasaan. No adalakat makan, kan pagbalog, enjoy life. Kasanun to nga tatibiyag mo, no awan kamin kan ni Dadim. Hello, sino da ito'y? Katrabahuan na ka ti asawak? Anya, na-stroke ti asawak ko nam? Kat ayan na nga ruditan. Ospital? Pakikit-kita man nga rod. Pangaasim. Sige, bye. Sino timawag, mami? Katrabaho kan gayam kanu ni Dadim. Apay nga ngagsangit kayo? Impan na kanu ni Dadim medyo ospital. Na-stroke kanu ko na ti doktor. Ha? Kasano ti kasasaad ni Daddy? Di na kanu maigaraw ti kanawan nga imakansa ka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Diyaka mo. Urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da.
Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, narigat ti adda panagbiag da Ela asa nga pamilya. Idinto ta adda mabalinda Sara, tada iji abroad ti asawa na. Nasaat nga agadal ni Esther, nga anak da Ela. Idinto ta sadutmat ni June, nga anak ni Sara. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Na-stroke ka no ni Dadim. Di na maigaraw ti makanawan nga ima kan saka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Tsaka mo, urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da. No sana na makatrabaho. Kawatan na saan mo nga agsweldo. Anya pa'y ngay no di kasta. Kasano tayo itan? Di awan ton kwartang itad mo kanyak, Mami. Pangalaak nga rod, katawan mo tan ti agpawit ka data. Na-stroke ka no mati manugang ta, ijay abroad. Di kasanon taon ti biag dagiti agi na asadot. Day ta ita, ti parikot. Idi nga da kwartada. Di daam mo tinagimpan. Itata saan na makatrabaho ti manugang ta, ay, parikot. Ay, pagrigatan na ti agsakit iti abroad. Kasino nga iti bang asikasukan kwa na ijay? Amang ano pagawiden da dito yun, ti manugang ta. Kapilitan na pagawiden da ano di mo't makatrabaho. Ay, kaasima ti manugang ta. Saan lang at ti manugang ta ti kasay? Agrama na hindi agina. Kwarta man, Mami. Pangalaak nga iti kwarta. Idi agad-adal ka. Nakagasgastador ka. Manipod awan ng kwarta. Imi kayan dagiti barkada kanyak. Idi ado ti kwartam. Puro lang ay tinangibusbusam. Kaano ka di asumangpet ni Daddy? Kunamot ti gayam na akadwa na pa ikano iti pagigyanan na abalay. Agawid to kano inton kabailan nan. Sana ko na makapan iti pagadalan. Tawan mat kwartak. At dapay saan ko nabayadan ni Jay. Saan ka di nga inted ko nga minti pagbayad mo? Kunak nga ag full payment kan. Nagastos ko nga rod ti pagmatrikulak ko, Ma. Papanamon, kasla nagdakalaunay ti parikot mo. Anya parikot ako nam. Adala pang panunutak. Kasta ka di. Jakmat nga min makitkita alumablabas ti anak mo amapan iti pagadalan. Apay, banbantayam di anak ko. Saan ko abanbantayan? Nadamag ko laeng. Apay nga rod adamagam. Sigod nga min akanayon da nga agistanbay iti kantina iti asidag ti pagadalan. Ngamita, awan mo ton. Kwa, inyalis kon iti sabali a pagadalan. Kastagayam. Isumit lagayam ajak makitkitan. Da kayo matgayam ti masabat ko, anti. Papanan nyo ka di. Napanan ka di dananang kentatang mo. Napanda nakigapas ijay talon da lolo, anti. Adda ka di inyawid da nga irik. Wan, anti. Jay bingay da nakigapas. Jak namin masango ti makigapas. Tada eksamin mi. Di ka kadipay nagsardeng nga agadal? Ay, sayang kami nagsardengak, anti. Kakaiso na adandani ako nagturpos. Anya? Dandani kan agturpos? Wan, anti. Basit lang nga ano san.
Nay, apa yan, mami? Pinabablog yung matkantirwangan. Dandanimat gaya man agturpos ni Esther akasinsin mo. Awan tumat lang aramatan na akwarta pag-review na. Sayang lang tirigrigat na nagadal. Ngam makaawat to iti diploma na. Ngam sikangay. Adumat dagiti naggraduar nga awan trabaho na. Tawan bakante pagtrabahoan da. No kumamot tainggaid mo tinagadal. Agturpos ka kumamot itan. Kat, apa yung garot nga aburido kayo ngay? Gapot awan na pulos na urnong ko. Tanakagasgastador kamot ngamin. Ita, awan pa'y igatang tan iti kanunta. Kunak man no yung kay nang ibagay iti bagas kadalwolo. Iso ko ba ti papanak? Ngam, nagbabawi ak idinasabat ko ni Esther. Imbaga na adandani kanun agturpos. Ay, nasurunak. Iso ang nagsubli akong diti balay. Umapalak ngamin kankwana. Nay, nakaumay ka, mait, Sara. Umayak ko madumawat iti irikyo, tatang. Ayabam di anak mau, tayong kayo aggapas, tapno da irikyaw. Anya, agapasak. Apaya mas daaw ka? Di mo ko na dumawat kalata na di ka agtrabaho. Nabayagan asinardengak ti agapas, tatang. Tanagbalin kat nga rod na saliwanwan ti biyag ko. Yung nagbalin ka mitay na natangay. Agsipod, tadamot may panakal ko. Saan mo't na saya timbungan na? Tanagbalin ka mitay na natangay. Ita lang nga makita ka man na insan. Wan nga rod. Si Kangay, damag kumot adi ka kanumutan mapmapan ni pagadalan. Si maduta ko nga gadal. Nang runa ita, tagsakitan ni daddy. Kaano ka din nga agawid, insan? Diya ka mo, agawid nga wan kwarta na. Iti kabayag na anagyan iti abroad, sigurado nga ado tinaurnong yun. Awan ka no, kuna ni mami. Anya? Duha kayo laang mat. Kasano nga awanan? Nalakalang mat ang magastos ti kwarta. Sa may isa, inaramat ko iti pagadalan. Ngam sinayang mo, takanayon ka kanumat nga aglangan. Nalaing ka pa'y kano ang makibarkada. Nagsardang matgaya man ni Jun nga agadal. Ay, pagsidaawak. Takunada nga awan kwartada. Kat nawadwad ti maaw-awat da akwarta, idisan pa'y nagsakit ti asawa na. Ure ka sa nukado ti kwarta. Nukas kalagi suyat iti danom. Mabita maibos. Pudno takunam. Di da mo tinagurnong. Tati amoda kat agnanayon asumang sangpet ti kwartada. Di da mo nga impatag, tinagbanugan ti aday di abroad. Ay, kasanuda nga taitan. Taawanan kwarta maaw-awat da. Maikat mat siguro ti kinatangig na. Kan kapilitan nga agtrabaho, tapno saan da nga agbisin. Agpaiso ka di nga inyalis ni Sara ti anak na iti sabali apagadalan. Kasano ayalis na, awan mo't kwartada. Kat, ti asawa na nga adda ijay abroad. Danda ni agawid, tana-stroke ka no ijay. Imbaga, tada di gayim na akad-kadwa na ijay. Isumit lagayam adya kun ida makitkita nga agina akanayon arumwar. Awan nga rod kwartadan. Anya, nangipananda nga'y iti binulan nga ipaw-paw itna. Kada tayo, nga amuda, ti aginot, mas daw tayo no nangikanda. Ngam no isuda, agastador, ay bibiiton da nga ibusan. Ay na, no siyak ti adda asawa na ide abroad. Ado, tinaurnong ko iti kasjay akabayag. Dahito ka dilang ti sidanta, mami. Saluyot kan kalunay. Parikot ko nga rod inton sumangpat ni Dadim. Naggastador kamot ngamin unay di pagadalan. Uray si kamot, mami. Pumanasyar ka. Nagado ti kabarbaro abadom. Sigurado lakit di adamagan ni Dadim no nang ipananta dagiti kwarta nga impaw-paw itna. Imbes ama imbagan no sumangpet. Ang mga nuad-adda ma-stress. Kat kumaro pa iti sakit na. Kasla jak kabalan ti imbaga ni tata nga aggapas takano. Tapno addabi nga ita nga irik. Anya? Ang mga nuti pa imak ti magapas ko. Ngam awan mo ti trabaho ang mabalinta aserkan. Awan adal ta.
Kapilitan ang mapantay di balay dalulom. Umay kayo ka di matagapas. Kada dua apayab-yab di tanay. Nakasabit iti sulay. Umay ka di mataggapas ni Esther, Lolo? Kasano nga umay agapas? Kat madamati eksamen da. Sana mabalin nga aglangan. Kasta ka di, Lolo? Imay ka di mat nagapgapas idi? Uwan baraw. Di mo makit-kita. Taman mano kayo mat nga umay dito'y away. Nagbalay kayo nga may nitikating nga antipurok. E dinto ta dito'y kamila nga sidag ti talon. Nagrigat mo't gayam tibiyag dito'y talon, Lolo. Iso ngayon kagumaam kuma at tinagadal. Dapat agdiadal. Narigat ka makabirok iti trabaho. No awan adal mo. Kunak na may ta dito'y balay da, Lolo. Tao may ta makipangan. Saan mat tagtrabaho tamot gaya, Mami? Jack ba't kayat daytoy? Ngam saan ka ding awan igatang tay ti kananta? Anyamot din ti kastoy. Mabainak mo't ama pan iti balay dagiti barkadak. Idado ti kwartak. Nagado ti barkadak. Wan takaawatan kwartam laeng ti kinayapdakan ka. Pagkunamot, Mami. Ay, anak ko, idi ado ti kwartam, nabanglo ka kadakwada. Idi awan kwartamon, nabangsit kan, takumaya kay dankan ka. Anyamot din dagiti barkadak. Iso nga inaramat mo kumati kwarta a pinagadal. Saan kat a pinagbarkada? Awan ka di pulos indulin ba? Iti impaw-paw iti ti asawam. Inaramat ni Jun ije pagadalan, nanang. Kasano nga inaramat na iti pagadalan? Kat di mat kano nagadadal. Si Kamal, inaramat mo naglanglang ay kan nagpapintas. Ay, anya nga tati aramidak, nanang. Sumangpot ti asawa nga awan pulos urnong ko. Uray ko ma, no inistrikto am ti anak mo. Tapno ingad na tinagadal. Kasano pa'y ngay ama isublik dagiti nagasgastos mi a kwarta. Ay, ti kwarta, kasla danom. Nunalpas mon nga insuyat iti daga, saanan ama akop. Jakmot nga mininamnama ama putod ti binulan nga uawatak, nanang. Ida, saan nga ipalubos ni tatangiw at dumawat kalata iti irik? Aggapas kayo nga agina. Uray saan ko kumakayat ti aggapas. Kapilitan nanang. Ay, nagsakit ti bagbagi. Naikawa aksamot na nagmalmalam ang naggapas. Ay, masadutak nga agluto. Mami! Adda ka din na luto? Ay, Nasakit ti bagbagi. Nagsani ti rupak. Gapo siguro iti nagmalmalam ang nagkainaran ta. uray sakmat. Nagsakit mo ti bagbagik. Agurigurak samat ten. Sapay, awan gayam mailuto. Kastoy kadilatan, Mami. Nabannog ta nagtrabaho ni Kalman. Ngamawan mo't mailuto. Masapul ngamin ang maibilag pa'y ti ginapasta. Kalpasan na, ipakiskis, sakbay ang mailuto. Kastoy gayam ti biag ti Manalon. Permi lang arudan na bannog. Adupay ti proseso. Sakbay akanan tinagbannugan. Isugarod nga ikagumaan dati agadal, takayat da aliklikan ti kastoy arigat. Apay nga awan daan ti Sara ken John, nanang. Wan ngagpaiso. Kunada nga awan kanenda. Iso nga inkarigatan dati nakigapas. Saan ka di nga idikal mandalaang anapadasan ti naggapas, nanang? Naggapgapas mat idi balasang ni Antim. Nga midyada nasawa na, dinan kaya ti aggapas. Ngimato pa yan ti purwana. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di trabaho, ti dan mangan. Kasta ka kadintumat, into nadadal mo, anak ko. Ay, saan ana saya at ti di adal? Adi na mo atalyawan ti naggapuan na, nanang. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggen.
tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, na-stroke ti asawa ni Sarah iti abroad. Kat gapo iti dayta, saanan ang nakapawit dayto iti kwarta kada Sarah. Gapo iti kinabarayuboy da Sarah nga agina, awan pulos na urnong da. Kat pati panagadal ni June, kat naisardeng. Gapo taawanan igatang da iti kananda, kapilitan ang nakigapas da. Tapnulaeng at da kananda. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di dagtrabaho, di dan mangan. Kasta kakadintumat, inton adadal mo, anak ko. Nanang, saan anasaya at ti diadal, adi na mo atalyawan tinaggapuan na. Agpaisot ako nam, anak. Ipakita mo't adiadal ka, babaan iti nasaya at nga aramid. Uwan nanang, amom ka di may sa adiadal, iji asidag ti pagadalan mi. Apay ka di ti maipapan iti dayta. Liblib yan da itiliklikudan na. Takasla ka no awan adal na. Nalaing ngamin ang makiapa. Awan mo't tadyagi na nga umay makigapas. Sapay awan kananda kunada. Inggaraw naman nga tanti kinasadot da. Di tay amo. No, anya ti rason, adi day may. Saan nga ta nga imbilag da ti basit a ginapas da? Mabalin mo ta sinapa da nga imbilag. Sada mo la imbay naggapas. Iso asaan ko ida nga inikan iti Eric. Tapno masursuro da mo ti agtrabaho. Awan mat sa bali a trabaho da. Tawan kat nga ro dadal da. Nya, panakairan-ranahan amot ada stroke ti asawa na. Tapno siguro maikanda iti leksyon At daket tao na kanayon nga aglanglang ay adi pa agtrabaho. Awaga man da lola, tao may da dito'y balay mami. Agkakapsuta, awan mo't ngamin kinantay ti agsapa. Awan load na ti cellphone ko, anak ko. Ada ka di load na ti cellphone mo. Awan mami. Di nakmat inik ka niti pagload ko. Ay, kasanutang haruden. Matay ta ka din asimumulag at dito'y gapo iti bisin. Kitain ta na da lumabas. Taibilin ta. Nayabanda da lola. Sige nga ruta. Agyanak dito'y batog ti tawa. Ay, malaminak ngamin arumwar. Ura isang mami. Malaminak ko na arumon. Ay, nagrigat mo ti kastoy. Awan makan. Awan pa'y agas kan iso aminen. Naimbag talimabas ka, Melba. Apay, masakit ka kade. Ay, pangaasim. Umay ka man pa'y dito'y. Tadabasit kidawag. Anya ayat napasamak mo. Ayan ti anak mo. Ada iti silid na. Aggurigor. Pangasim man taidanon mo kanina nang masakit kami iti anak ko. Kasta ka di. Sige, tamapanak ije balayda. Ibagak masakit kayo. Ay, agi amanak unay. Imbaglakit din ta nakitak ti lalabas mo. Imbagkit di tanagnaak ditoy. No ijay bangir tinagnaak. Kasanon ngay. Imbag ta nasabat kayo dito'y dalan, nana. Apay ka de, Melba. Kasla dadaka sa damag Ay sos, delikado ti sasaadan dagiti agina adasara ken June, nana. Ha? Siming
Naimpot pahikit di Apay ka di aya. Anya tinapasamak da. Idilim mabasak ijay arubayan da. Agpapaarayat da. Masakit da, nana. Kasta ka day. Ay, agyaman ak, iti panangibagam kanyak. Awan anyaman na, nana. Sige, inangaruda. Ay, wan, balasang ka. Apaya matartaranta ka. Ay, Kaslada pa kadanagam. kasanaw. Delikado ka no ti kasasaad da Sara. Agsakit da ka day. Ay, wan. Ay, sige, tama pa na kay balay da. Haguray ka, tao mayak mait. Ang mga numasapula may panday di ospital. Nyala, intang road lakay. Ay, ang mga kano niya tinapasama kadakwadan. Intan! Anya tinapasamak yung agina. Uray tinapay ko malang ang mabalin mi nga ipaunag nanang. Di kampay nangan manipod itay biga. Ay, una yan. Jay sigod anatangig ka na barayo, boy. Agbisbisinitan. Mala, tenak gumatang iti tinapay. Malatay nakmangidadang iti danom. Uray paggatas yun lang. Uray gatas nanang, awanan. Awan matigatang ko. No jay pinagkulay mo iti buok mo. Kan pinagpatatom kat indulin mo. Ada ko mausaran yaw no kastoy nga emergency. Nanang, kayo man pa'y kitaan ni Jun dita silid na. Di mo tagtagtagarin. Oh, sige, tayo nakitaan. Itaray tayo, iti ospital. Kumusta kayon, auntie? Awan klase mi. Tada na pa nanti maestro mi. Iso din magasak dito ospital. Ay, nakaginaawa kami, balasang ko. Agyaman naktaimay ka. Iso na laang ta, mabiitak. Tadapay ngamin sumaruno a klasek, auntie. Asidag ay ti pagad-adalam dito ospital. Uwan, auntie. Idimbagada nga awan ti may sa maestro mi. Rimwara kon, kat imayak adagos ditoy. Kumusta nga'y mati panag-adal mo, balasang ko? Nasaya at mat, auntie. Iso na laang tao madanimanan ti panagbabayad. Dandani nga minan ti maudi nga eksamen mi iti dayto atawan. Ay, imbag ka pa'y balasang ko. No kumataing gaad mo't ya kasinsin mo tinagadal. Agpada kayo kuma, adandanin agturpus. Inik-ikam ka din ni Esther iti kwarta, iti agad-adal ka pa'y, June. Saan, mami? Uray siyak. Kakaasi dagiti dadakkel na nga agirem remedyo. Ngamjak pulos ida kinaasyan. Kanayon kay di arumbar nga agpasyara kadwam dagiti gagayim mo. Huwan nga rod. Ngam ita. Awan pa'y imay pimasyar dito ospital. Awan dumada ka dagiti babarkadak aginas gastusak. Huwan nga rod, June. Dagiti inim-imutak akapamilyak. Isudakit diti umay tumultulong kadata. Di mo ka di ida inik-ik ka niti kwarta, mami? Saan nga rod? Numangibaga ni Ella iti utangan na. Diyak ik-ikan. Tamok mat ngamin nga awan pagbayad na. No agbayad manan ni Esther ija pagadalan, mabalin nga ilako ti duwa nga anak ti Kalding. Imbag ta nagtaraken tay ti Kalding lakay. Gusto ang malako no agbayad ni Esther. Imbag ta nagpatarakan ti gayem ko. Nangina ita ti Kalding. Uwan lakay. Dakal agin awat ta, no mapagturpos ta ti anak ta. Uwat bakit? Mapunas to amin abannog ta. No makita ta nga awatan ng ti anak ta ti diploma na. Kaano nga tamat amadanon day ta agundaway. Mabiiten bakit? Saan ka masikuran? Anus laeng. Ay, huwan matkit di Ang aguray ka bakit? Nakarubuat kan samat. Ada ka di papanam. Innak iti ospital. Innak sarungkaran ti agina.
kapilita na mangiremedyo ta iti pagbayad dagiti agina di ospital. Awan matapulos kwartada. Anya pa'y ngay, lukas ta. Awan mo't sa bali pagkamangan da. No di datayaw. Bakatan nga min di anak mo, di na inaramat ti panunot na. Nasa umaw no. Ideada kwarta na. Kaslaawan ti masapul na kada tayo a pamilya na. Dayta ti kamali na. Nalipatan na anapat patag ti pamilya ngam ti kwarta. Di mat nga ron na gurnog. Kasanon no sumangpot di asawa na. O di kapilitan nga trabaho dagiti agi na iti talon. Anya pa'y nga hino di kasta. Sursurwon dati agtalon. No kayat dati agbiag. Mangan kayon manang. Imbalunan kayo. Imbagtananos kayo kada kami, auntie. Isungarod ading ko. Uray saan anasaya at timpakpakitak kada kayo idi ada kwartami. Napatpatag kayo a kapamilyami ngam ti kwartayo manang. Kwarta ti impaidam yo. Ngam agkadaraan tayo. Uray anya ti mapaspasamak. Italaang ama amiris ko ti kamalik. Napatpatag kayo gayam a kapamilyak ngam iti kwarta. Amuyo ka di, auntie. Idada kwartak. Ado ti barkadat. Saan da ko na paganano, idi awanin kwartak. Dagi dya ay ti makunasaan anapod no abarkada. Kwartam laeng ti kayat daken ka. Sayang lang ti kwarta aginas gastos ko kada kuada. Melba, apay nga da ka diti ospital. Adda kabagyak ana ospital. Iso tinapan ko kinita. Mapanak ko maiti silid da Sara, ngem adday mawag. Adda kano sa nga ilay. Kasta ka di. Mayat matan ti kasasaad da manang ko. Dandanida agawidan. Si kalaka di ti adda dito ospital. Umay to inton madamdama ni nanang. Sumublat nga agbantay. Oray siyak nga rod. Iso nga inawagan dak. Ayun gayam, pakumusta am tulatan dagiti agina. Sige, dumanon ti pakumustam. Ala, inak nga rodang. Ada ka din na remedyo mapagbayad di ospital, lakay. At daan bakait, intan di ospital. Tairwartan dagiti agina. Kasano nga tatibiyagdan. Anya pa'y ngay, kapilitan nga agtalundan. Asikaswanda mo ti manugang ta intun sumangpait. Ay, basigurado, kadakkel ariribok, intun sumangpet ti manugang ta. Tawan kwarta ana ornong ti anak ta. Aganos at ti anak ta. Awan mo't sa bali pabasulen na, no di ti bagi na mutlaeng. Di tayo mo't pinakibyangan ti kwartada. Yala, hindi nga roda ni ospital. Kuna ti doktor ang mabalintan ti aghawid. Madamdama pa'y asumangpet dananang. Dalolo ka di timang bayad iti bilta iti ospital, mami. Anya pa'y ngay. Awan mo't kwartata. Inton makasangpet ta ka DJ balay. Mapantamanin makigapas. Oy, saan tanga agsakit manen, numapantamanen aggapas. Nagrigat ti agmalmalom nga aggapas. Adala ko masabali a pagtrabahuantan. Saan ko akabalan ti agtalon, mami? Kasanuta yun inton sumangpet ni daddy. Mariribukan akmat nga agpampanunot, June, anak. Diyak amu ti aramidag. Ada ka di imbaga ti doktor. Agawid kayo kadeng. Wananang, bayadan tayo laang ti hospital bill. Sige nga raw, taba pa nakagbayad. Adda ka di umanay apagbayad tayo, nanang. Inakpay kitaan no umanay ti kwarta. Nangalaan nyo nga iti kwarta. Imutang ni tatang yo iti kumpare na. Mas daw nga ron ti kumpare na. Idi imbaga na kano apagbayad mo iti ospital ti utangan na. Ay, kasano nga tama bayadak dagita nga utang. Pagtitinulungan tayo, bayadan. Kababain nga men, no saan mabayadan na dagos. Anya pa'y ngay.
Alangarudan nanang, mapan kayon tapno makaawid tayon. Makapasikur dito ospital. Nay, anyangay day taawit mo asimang pat, anak. Portfolio tatang. Kitaak nga rod no danagan na. Sige, inayadam alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Uwan tatang. Ay, adamot lak na. Kasano ngay makita no danagan na wano ID ti akin kuha. Ikagumaam alokatan, takitaan ta nuan niya tilinaon na. Ay, tatang, kitaam da ito'y oh. Nay, anyangay day ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adamot lak na tatang. Kasano ngay makita no danagan na wano ID ti akin kuha. Ikagumaam alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Ha? Tatang, kitaam da ito'y oh. Anyangay dayta. Adanagan kan numero ti cellphone. Barang da ito'y ti number ti akin kuha. Awagam nga rudan, tapno maisublin ti portfolio. Hello, sino da ito'y? Siyak ni Esther, sir. Damagag ko man o da kayo ni Sir Tom. Wen, siyak da ito'y. Kasano nga mom ti private contact number ko? Iso nga min ti nakakabil iti igid ti portfolio anapidot ko, sir. Ha? Adda sapsapulag a portfolio. Mabalin ka di nga kita ta? Sige, sir. Ngam, sakbay ko mati alas 8, tada nga min klasek. Okay. Agkita ta nga rod iti oras ti alas 7:30. Sige, sir. Ibagayo nga rod no sa dino ti pagkitaan tayo. Sige. I-text ko ken ka ti eksakto alokasyon ti pagkitaan ta. Ne, si kamot day tamasabat ko kaanakan. Naka-portfolio kamot ta sumrak iti pagadalan. Saan ko ako ko daytoy, auntie? Apay nga rod nga igamon, saan mo ako kwa? Isublik iti akin kuko, auntie. Napidot ko ngamin daytoy a portfolio. Ay, nagkapoy kan ngay. Napidot mo lang nga roden, isublim pa'y laan. Rumbang laang nga isublik, auntie. Ta saan ko matakukwa? Angam napidot mo, saan mo abasol? Day tantay ko nada agasat. Lokatabkit di takitaan ta. Ang mga noado a kwarta tilinaon na. Saan, auntie? Masapul nga isublik daytoy iti akin kukwa. Nagkapoy kan. Agrigrigat ka lang arudan. Dakkel ti maitulong na day ta kada tayo. No kwarta tilinaon day ta a portfolio. Saan, auntie? Sige, mapanakon. Tamaladaw akon iti klase. Ay, nagkapsot at talaga ni Esther. Gasat lang arudan ti si Mangbay, paluspusan na paylaan. Anya ti kayat mawasawan. Nakapidot nga rod iti portfolio nanang, mapan na kano isubli. Agsipo taday ti rumbang. Ay, sigurado a kwarta ti linaon day a portfolio. Dakkal ti maitulong day jay iti panagbiag tayo. Tayo, kunam? Kasano kuma? Saan tayo matakukwa? Ay, no siyak ti nakapidot. Saan ko nga isubli? Saan ko mata tinakaw? Ay, baliktad talaga ti utak mo.
Yung kakatagapasan. Saan aray tamang tagikwa iti kukwa ti sa balay? Ti adda di ta panunot mau. Hello, sir. Ada akon iti sango ti dakkel a hotel. Umunag ka iti restaurant ti hotel. Agtugaw ka iti table 1, ta umaya kon. Okay, sir. Ngam, numabalin, mabiit kayo kuma, tamala daw akon iti classic. Di kagdanag, asidig akon. Okay, sir. Asidagak motan iti ruangan ti restaurant. Mala, agkita tayo Jayan. Bye. Bye, sir. Apay na kami suot ka, mami. Inalak ko malaangon itay ti igam ni Esther a portfolio. Imbagak ko maasya kung ti mangisubli. Anya portfolio, mami. Kanapay nga isublim ako nam. Adda nga rod na pidot na portfolio, kat mapanakano isubli, idinagsabat kami itay bigat. Ha? Ay sayang. Ang mga nukwarta tilya naon na. Day nga rod ti bagbagak. Saan ako man nga isubli, ngam ipilit naman. Nakapuya talaga ti panag-utek day jay. Gasat ko ma, no amuna ti naramid na. Iso nga rod, imbes agasat, nagbalin amalas. Naisubli nga ta ni Esther, tinapidot na. Nalabit nanang. Imbaga ti akin kukwa nga agkita day ti sango ti dakkel a hotel. Anya nga ta ti lidaon ti portfolio. Rinapot nga ta a kwarta. Di tay ammo nanang, amangan mo't no papeles. Imbaga kid din ni Sarah, asaan kanukuman nga isublay ti portfolio. Kayat naman nga tan nga aguman ti saan na kukwa. Ay, day ta katimade nga ugali di kabsat mo. Uray di na kukwa. Ibaga na ako kwa na. Wan nga ro nanang, numakita na akaingingas ti gamit na, ibaga na nakukwa na. Iso nga awan lulong awan da, takas jay na. Limong aw da ide, ngam limnad da mo lang. Gapo iti saan anasaya at nga aramid da. Si kagayam tinakapidot iti portfolio. Ang alaan yun, sir. Tama pa na ko ni pagadalan. Mabit lang iha, agtugaw ka pa'y. Agyamanak, sir. Ada ka di pa'y damagan nyo? Agyaman na kiti panang isublim iti portfolio. Amum ka di, anapatag amin na papeles tilinaon da ito'y. Kasta ka di, sir. Sige nga, Rod. Mapanakon. Naibaga mga estudyante ka. Anya ka di ti kurso nga lalaam. Hotel and Restaurant Management, sir. Okay, numalpas ti klasim. Ikang ka iti oras mong ag-training dito hotel ko, kas OJT. Kukwayo da ito'y a hotel, sir? Wen, kadinton makagraduar ka, at nagururay at trabahom. Kat numaya ti performance mo, pagbalinan kanto a branch manager. Anak, kumusta ti panagsarita yo, iti akin kukwa iti portfolio? Isugayam ti akin kukwa iti nagkitaan mi adakkel a hotel, tatang. Ag-OJT akano ijay, taapaman ang makaturpusak. Agtrabaho akano ijay, tatang. Addan agururay at trabaho, manaka. Day tatimbaga na, tatang. Ngam inikanak iti sumagmamano nga oras nga ag-training iti hotel. Ag-OJT akpay kano, tatang. Ina, nagsaya atan anak ko. Addan trabaho nga agururay. Kat amuyo, tatang. No nasaya at to kano ti performance ko, pagbalinin nakto kano a branch manager ti hotel na. Agasam. Manager to, ti anak ko anasing pay. Saan pa'y mo't tatang? Agtrabaho akpay mo't kas ordinary nga empleyado. Kalpasan na, mabalinak ton ama italo. Ay na, nagsayaatan ta nagsabat ta dito'y dalan, Sara. Apay ka di, ada ka di bagam. Sa balin sa mo aramidan ti kaanakam. Ni Esther ti kayat mo asawan? Apay. Nakita kasimrek iti hotel, ada kadwa na alakay. Anya,
Pudno ka di dayta. Pudno, nakita ti dua ang mata. Uray damagam to ken Esther. Anya, agpapabayad ka din ni Esther. Diyak impagarup ang maaramid na dayta. Kasla nagsingpet a babae. Saan mo't gayam? Saanan anasaya at yar aramidan di anak mo, Ella? Kababain pa'y tikas di nga aramid. Anya? Ne, anya ko mati arami ti anak ko, akababain. Ilakla ko nan samot den ti bagina. Ay nagalas ka ti kasta sa umon manang. Sana kasta ti anak ko. Ti kunam. Ngam, adda ebidensya. Anya kumaday ta nga ebidensya. Ibagam, taora mismo. Ipungot ko ti anak ko iti sangwanam no pudno ti imbagam. Ngam no saan mo't. Tinagtaudan ti sao, ti ipungot ko. Kuna ni Melba anakita na asimrak ni Esther iti hotel. Adda kadwa na alakay. Nagrugit ka ti utak yun? Kasmot laang karugit ti aramid yo. Ha? Talaga asumrak ti anak ko iti hotel. Tamadama ti OJT na iti dakkel a hotel. Madama kanugayam ti OJT ni Esther iti dakkel a hotel. Jay kanu akin ko ka iti hotel, ti akin ko ka iti napidot ni Esther a portfolio. Kasta ka di. Imbag pa'y ti kasinsin ko, tadandanin nagturpos. Sinayang mo nga minti gundaway. Anya nga ita, nagsardan ka din na oras, tawan mo't pagadal mo. Sa pa'y nagrigat yag talon. Inton makastrik ni Esther iti hotel. Agpatulong akin ko ana, tagtrabaho ak mamat. Ngamawan mo't na iturpos mo, anak ko. Uray para dalus ditan, mami. Kayat mo ti para dalos. May mayaten day jay. Ngam ti kanayon nga kainaran iti talon. Panagriknak kat kaslaak nuang, no addak iti kataltalunan. Sa bagay, naimimbaglangan jay sagad kandaspan ngam arado. Wan mami, nagrigat ti agtalon. Kablaawan ka, anak ko. Ay, nakalpas ka matlangan iti panagadal mo. Agyaman ak tatang. Kablawan ka, anak. Nadanon, tisang kaoray tayo. Ti panagturpos mo. Isagot ko kada kayo kan ni tatang ti diploma, nanang. Di pa nakakita mi anak turpos ka. Umanayan aragsak mi, anak. Di kayo agdanag, nanang. Tatang, lala ingat. Tapno agbalinak a branch manager iti hotel. Mamati ak akabaulam. Tanagagat ka na singput ka. Ikagumaak ti agbalin a manager, babaan iti nadalos awagas. Aggagat kan agano sak, nanang. Wan, anak. Tinapudno iti trabaho, makagunod iti pagsayatan. Apay anak ko nastimuging mo, mami. Anya ti pampanunutan. Manager mo't gayam kanon ni Esther iti hotel. Naggasatan. Kakaasi dala idi nga umututang iti pagbayad na iti pagadalan. Ita, manageran. Day tangarod ita ti pampanunutek. Adu ti kwartam idi anak ko. Ngam sabali mo't ti inararamid mo. Nagbabawi ak man. Ngam nalpasan, mami. Saan na maisubli na palabas? Uray siyak. No amok ko matinagurnong. Saan ko maakastoy ti rigat ta ita. Diyak mat maanusan ti agtalon. Tas sa anak mat anairwam itinadagsan na trabaho. Kat mapan ka iti ayan ni Esther. Barang kaasyan na ka di kasinsin mo. Nanang, tatang, ingkay agsukat. Apay ka di, anak, papanan tayo. Intayo man mangan iti restaurant ti hotel nga imat matunat. Kanayon tayo matamapan iti restaurant, anak. Ijay mat ti papanan tayo itatatang. Kan bayadak ti kanan tayo. Intayon takasusweldok laeng. Enton kuan, awanton maurnong mo. Adda, nanang. Ay, kanayon kayo ngamin idi nga agrigat, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan. Ita, nanamon nyo mo ti bunga dagiti rigrigat yo idi. Anak. Ay na, saan mi nga ibilang arigat dagijay, anak?
Intayukit din, nanang, tatang. Ada sweldo. Kat kada sweldok manipod ita, mapantayo mangan iti restaurant, ti hotel a pagpapaaya. Inala na ka, kas janitor ti kasinsin mo? Wan, mami. May saka janitor iti hotel. Apay nga rod analiday ka. No inala na kamot gayam a janitor. Nakitak namin ti trabaho ti janitor, mami. Oray madamang agdaldalos. No adda masapol ti guest, ibaon dalata. Anya ngay nga rod, kat janitor ka. Ngam ni kasinsin Esther. Pag serbian dagiti daddo maakro. Kablawan pa iti guest. Apalam di kasinsin mo? Malagi po idi agad adalak. Nakapimpiman ni kasinsin ko. Galante ak. Ita. Nabaliktad dagiti pasamak. Kastamot ti marikriknak anak. Iso ang madigayam tinatangig. Taditay ammo ti gasat. Data nga adda idi iti ngato. Data ikan ti adda iti baba. Agpadpadata nga agbababawi. Ngam naladawan ti amin, anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas, anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi ni Jekoy iti dakas apanggap na kanisina. Binutbutang nangarod ti balasang tapno saan da ito yung agipulong. Insidirmat ni Sheena ken ni Lola na tinapasama ken kuana. Ngam saan anamati ti bakat. Inandingay mat dangiti mangipatpatag ken kuana. Ingkari ti amana nga aramiden dati amin tapno magunud na ti hustisya. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sheena, natiliwan ni Chikoy. Kat addan iti pagbaludan. Agpayso, auntie. Wan, Agyaman ako na kada kayo, auntie. Pudno ka di tinangag ko. Natiliw matlaangan day jay nga awanan bain. wan manang. Kat addan iti pagbaludan. Nasayat nga ron no kasta. Siguraduan tayo nga ikaro na tinagbasulan na iti anak ko. Rumbang laang. Rumbang laang nga agbayad ga po iti dakas nga inaramid na kani Sheena. Ikaro na iti pagbaludan ti dakas nga aramid na. Pangasyo, saan nyo kuman nga ituloy ti darumyo kontra kanyak? Anti, saan na po no timbaga ni Sheena kada kayo? Diyak maaramid ti kasta. Ulbod! Na-examine ni Sheena. Iso asaan ka na makapaglibak. Ikarom dito'y pagbaludan ti dakas nga inaramid mo. Sheena. Ayop ka kasinsin. Impagarup ko no si katimang sakit kanyak. Ngam saan matgayam. Amom Jekoy, kayat ka adangran. Ngam urayam latan ti panusang ipataw dakan ka. Pangasyo, diyak kaya ti may balod. Adu pa'y dagiti arapaap ko. Kuma, pinanunot mo dayta. Sakbay a pinagaramidam iti dakas ti anak ko. Dinadahil mo ti masakbayag. Sheena. Iso nga ikarom ti dakas nga inaramid mo. No kasta, natiliwan ti apokom libay. Wan, Mari Diana. Nakakaasi nga raw ta naibalo doon. Masyan ka ka ni Jekoy.
Ngam ni Sheena kat saan kasta kaday. Naimbagkan ko na, tanawayalat ta. Saan akas kini Jikoy anabalawd? Amaw Marilebe. Dayjay ti pinili na pagbanagan. Ah, Amaw Maray. Sa anak mo't lang apabor iti kasta ka panunutam. Ni Sheena ti nakakaasay. Gaputan na dadaul ti kinatao, kan masakbayan na. Gapo ka ni Jekoy. Napaturog kun ti anak mo, Lenny. Sangit asangit itay. Birbiru kan nan samot ti amana. Saan kami nga agsubli iti sidong ti amana sa tor? Jakon kayat amarik na, nga awan sirsirbik a tao, gapo iti panagsasauna. Napadasak tinakabil iti danana, banag asaan ko napadasan gan ka. Lenny, Inarakop nak sa tor. pasensyagan. Nga masyanak launay kan ka. Pakawanan na kumamad sa tor. Syakte mo na nagbasol. Lenny, panagkunak. Saan pa'y analadaw ti amin para kadata? Tapnuurnusan ta ti amin. Sa tor. Nardo, Lenny, pangasim. Agawid kayo ni Jibalay kadagiti anak ta. Kailiw kayon. Ikarik ngagbalbali ba kaon. Ay-ayatin ka kunay. Diyak kabaylan na mapukaw kayo. panagkunak. Naladawan ti pan nakaamiris mo, Nardo. Anyat kahit masawan. Pasensya kan. Ngam, nakaamiris ako. Naamiris ko anila tagayam sa torti ay ayatak. Saan? Di mo aramidan ti kasta kanyak. Adadwang anak ta. Di ka kadimasyan ka nakwada. Kan may isa. Di na kan sublyan ni Sator. Gapot at damutan ka dandanana. Pare Nardo, baybayaan mo ni Lenny. Di ka madanagan. Ibilang kung anak dagiti duwang anak yo. Kaya't kadya sa unday to ikat. Nagsinublian kami na. Kaya't may urnusan ti panagdan nami. Para kadagiti anak mi. Makamu kayo. Didak mawura amang suporta kadagiti ubing. Makamukan, Lenny. Makaamu ka, no day ti kayat mo. Basta, di na kamin malapdan ka ni Sator amang urnos iti biyag mi. Nanang, tatang, agtugaw kayo. Agtimplak iti kapeyo. Nagranyag ti rupam anak ko. Italamanan ang makitak akasta ti kinaragsak mo. Gapot maragsak, anak. Tanagsinublihan kayon ka ni tatang. Sapay kumata saan kayon ngagsinapay. Anak, aramidan mi ti umno. Para kada tayo. Nanang, tatang. Oh, apay nga agsangit ka. Saan ka kadi amaragsakan? Kapot na maurnos matlaangan ti pamilya tayo. Naragsakak, nanang. Kunak no saanan apulo sa mapasamak ti kastoy. Anak, pakawanan da kami kuma. Gaputan na padasam, tisan arumbang. Gapu iti panagsinami. Husto ni tatang mo, anak ko. Sapay la kuma, tamapakawan na kami. Ipatpatig kayo. Kat, mariknak matlaang ang anapatigak gayam kada kayo. Gaputan na urnos matlaangan ti may papan kada kayo. Kat, ikarigatak atun uyen dagiti arapaap ko. Nupay kastoy tinapasamak kanyak. Nakaayayat akit kita ang dagiti anak yo manang Lenny. Manong Sator. Agaayam da dita arubayan. Kas dalag kakatawanan. Nakaragragsak da. Manipod ita, agkakabsat da aminan.
Ni Sina ti manang da. Mayat dayta, manong. Kalat nga imado dagiti anak yo. Sika talaga, ading ko. Umay ka man kit di. Tayong tagluto iti merienda tayo. Ay, katuan amanang. Agluto ta iti espesyal. Gapo, tagrambak tayo. Rambakan tayo ti pan nakaurnos yun nga gasawa. Uwan ading ko. Mala, umay ka nga rudan. Naggapo itay ni Mona dito'y balay sa tora. Kaya't nakakano ang makasarita. Sinikugan, tay simurutan na. Anya ka no ti masapol na, nanang. Sigun kan kwa na, nagsinadaan iti simurutan na alalaki. Kabkabilan ka nga menjay lalaki. Nalabit akayat na ti agsubli, nanang. Ngam sorry langan. Naurnusan ti maipapan kada kami iti asawak. Nagtulagan ming agpada, nga ibilang ming anak dagiti ubing. Ay, nasaysaya atin ati kasta. May mayat matlaang no da kayong agasawa tagtipon. Gapong araw, tada kayo tinagkalaysa. Husto kayo, nanang. Kat pasensya laangan ni Mona. Nudya kun mabalin nga awatan. Sana balay? Saan kumat nga ipaidam kan kuwan ti anak mi? Nawayalat ta nga umay sumarungkar. Agpakpakasyak, Lenny. Ikanak umapa iti may sa agundaway. Agsubli kayon kadagiti anak tayo jibalay. Nardo, mamin ano pa'y kadi nga ibagakkan ka? Sana kun nga agsubli ijay. Naragsa ka kun ita iti sidong tipod no nga asawak. Awan utang mo na yung pag-anakam. Idi, siyak tinang bibiyag kada kayo. Ita, ikulasay naklang. Ayop ka kiti. Isingir mo amin kanyak dagita. Para matlang ka dagiti anak ta dagiti isingsingir mo. Pagrebengam dayjay, katrumbang nga ipaay mo kadakwada. Nagsubli ka kanyak. Suportarak ita. No saan? Awan mauray mo. Pare Nardo. Oh. Nukastamot lang ti ibagbagam. Nasaysaya at no pumanaw kalangan. Awanan bibiyang mo kadakwada. Gapu tamanipod ita. Siya kun ti tumakder nga ama dagiti anak mo. Naglastog ka maten. Danugan kan tupay. Aramid ti pakakitaan. Pangaasiyo, saan kayo kumanga agapa? Pumanaw ka, Nardo. Ala, pumanaw kan. Tamangan numalawanan ka pa'y. Lastog ka kit di ah. Hoy, tandaan ang lalaki. Addan to aldaw mo. Ibagam latan ti kayat mong ibaga. Uston sa tor. Ang mga nusublian na kapay. Nanang, Oh, ada ka di masapol mo, anak ko. Apay ngay nasitgan nak. kwa, mabutengak lang amin iti mabalin nga aramidan ni Tata Nardo. Amangan nagsublimanan amang reribo. Saan mat siguro, anak ko? Patsik, anak Elga. Gaputa saan akinabutang ni tatang mo dagiti pangtana. Sapay la kumaan, nanang. Ngamin, jakon kayat amariribok tayo. Bayam, inak to kasarita ni tatam Anardo. Tabarang saanan nga umaypay dito'y balay. Jak mat ipaidam dagiti kakabsat mo. No kayat na ida makita. Wala nang, mabutbutengak lang amin. Sina apo, mabalin ka di ngagsarita ta. Sige, Lola. Agtimplak pa iti kapeyo. Ay saanan, inton madamdaman ton. At dala ko maibagak. Napatigsakit diti bagayo, Lola. Talaga napatag, apo. Anyang amin dayta. Sige. No ka ba ulaklakit di? Aramidan. Kuang amin, apo. Maikawa ak launay ngagmay maisay jay balay. Iso ano mabalin ko makatag subli ka ni jay. Kadwaan nakmanun kas itisigod. Lola. Sigin, apo. Sana bali. Nakabalod mo ni Jikoy.
Sige. Ibagak pa'y kada tatang ka nanang. Damagak no palubusan dak asumurot kada kayo. Sige nga, Rod, apo. Sheena, anak. Kaya't mo ka diti sumurot ka ni Lolam? Nakakaasimot ngamin tatang. Awan kadwa na ijabalayda. Kadwa aklatan. Sikat ti makaam mo, anak ko. Ngam no bilang man, agawid ka dagos. Wen nanang, mapanak ijabalay ni Lola inton bigat. Sige, sikat ti makaam mo, anak. Alang arudan, mangan tayo pa'y. Tani, agbaawan ti makan. Nanang, nadamagyo ka di? Ti anya. Nakalibas ka no ni Jiko, hindi pagbaludan. Anya. Naglaing mata no kasta. Anya, kastapay lang ti ibagayo? Saan kayo ka di ama-amak? Nga amangan no agibalas? Gapo iti pan nakaibalod na? Ay, saan ang maarami deta ni Jikoy? Isaksakit yo at talaga day jay nga apoyo. Ha? Nalabos kayo mag... Sige, guraan nyo ni Jikoy. Kaslasaan kayo nga agkamkam malay iti kasta pa nagsasauyaw. Dalusak man to'y silid. Iti kasta, nalinis latta. Kumusta kan, Sheena? Saan na ka di akailiw, ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gasar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gasar, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aglinisak diti silid ni ka ni Lola. Iti kasta, nalinis latta. Kumusta kan, Sheena? Di ka di kailiw, ha? Ay, napo! Gusto kumain ka! Ayok ka, Jikoy! Ita, siguradwakan ka, asaan kan ang makarwar ije pagbaludan? Urayon dagiti pulis nga umay mangtiliwkan ka! Imbag nakit din tayong may kayo adagos. Tatang, nanang, kat sana nagbaligin ni Insan Jiko iti kayat ng aramidan. Ala, huston anak ko. Patib karam ti pakinakam mo. Madusan ti kasinsin mo. Gapo iti kinaayop na. Jakon ipalubos ang maulit tikas diyan na pasamak, anak. Pagkawanan na ka po. Sana bale, sigurado asaanan ang makalibas day chay. Gaputamanayunan manen ti basol na. Kat pagkawanan na kumaapaw. Gapo iti panang baybay ak idikan ka. Saan ka na ikanaw iti kasinsin mo? Pangasim anak ko. Mangan ka kuman. Idi pa'y kalman ngawan pulos impaunag mo. Awan ganas ko amangan nanang. Pangaasim anak ko. Di ko kumapay dagal iti napasama kiti biyag mo. Adda kami lang dito'y parakan ka. No bilang tadamang lais kan ka. Bayam ida. Di mo mat nagayatan ti kasta na pasamak kan ka. Makaliplipat ako man. Nandani na ulit tinapasamak kanyak.
Mawatak tirik na am anak ko. Nga masapul nga agbalin ka na tibker. Nanang, umadanit ti panagturpos ko iti kolehiyo. Kunak no jak makalpas iti panagadal ko. Gapo iti napasamak kanyak idi. Uray siyak anak ko. Ket matungpalan ti arapaap mo. At duha kami kanitatang mo nga umatindar iti graduation mo. Wen nanang, sapay la ko ma. Tada na pinta sa gasat para kanyak. Ikarkararag tayo a kanayon dayta iti apo. Dawatan tayo ti kanayon apan narabay na kada tayo. Wen nanang, Lola, kitkitaan na kami matlatan. Umasidag kayo diti ayan mi kaninanang. Ay, mabainak ngamin kada kayo, apo. Iso asa anak ngay mas asideg. Anya kayo lakit din ayan nanang. Anya ngay kumati ka ba inyo kada kami nga agina? Da kami matlang dito'y balay ita. Ay na, agturpusan ni Sinay ti kolehiyo. Taragsakak para kanwana. Naragsak kayo kunayo. Ang agluluwa kayo mat. Apay Lola, ada ka din nasakit amarikrik nayo? Awahan na po. Talaga lang anaragsakak. Luan ni ragsak na ito eh. Ay na. Mala, umay kayo kit din nanang. Intayo ag kape, kabayatan ti panagiing nistorya tayo. When nagpaiso, Lola. Ala, kibinan kayo, tamapan tayo ije kusina. Ay na, sinapok. Inarakot nak, Lola. Pakawanan na kumapok. Nabayagan day ti apasabak. Nga maging gaita. Makunkonsensya ang pailaang gapoy tinapagtag mo. Nabayagan napakawan kayo, Lola. Awanin kanyak dayjay. Mangrugi tayo, katlipatan tayo tinapalabas. Agyaman na ka po. Talaga nasingpot ka. Ala, umay kayo kit din. Hintay ag kape. Nakatimplan ni nanang. Ay, sige nga ron, apo. Hintaan. Auntie Lenny, Auntie Edna, agyaman ak tayo may daksin na rong karan dito pagbaludan. Umaydak ka di si Diren. Aklunag, nga ididamo. Kasta ti kayat kung aramidan kan ka, Jekoy. Ngamawan matla ang tigaway mo. Gabutan nakabalod kan. Auntie, pagbabawya akong tinaramid ko. Pakawanan dak ko ma. Rumbang ngagbabawi ka, gaputag sagsagabakan, gapo iti dakes nga aramid mo. Masaya nga nakiti masakbayak anadadahal. Gapo iti kamaling haramid ko. Masyanak matlakan ka. Ngamnaskan nga ikarom tinagbasulam. Ala, agsingsingpet ka dito'y pagbaludan. Barang makarwar kan tumatlaang. Sapay ko ma, auntie. Sana ko namang namnama. Gapo iti kinadagsan ti basol na aramid ko. Sigurado amalong suta kundi di pagbaludan. Mala. Te importante, agsingsingpet kan dito'y pagbaludan. Anak, naragsak ka kadimet laeng. Taumadanin ti panagturpos mo iti kolehiyo. Wen tatang, kat agyaman na kada kayo. Didak binaybayan. Gaputan na patag kakada kami, anak. Kan maysa,
Dakkel tinagkurangan mi ken ka. Iswarong banglaang alitupan mi dayta. Awanen kanyak dayjay, tatang. Sana bali? Naurnos mo ti relasyon nyo ka ni nanang. Anak, madamag kuman. Kaguram ka di pa iniinsan mo, Jekoy. Tatang, Ala, bayamon day na ibagak, anak. Kaya't kula amamuan, do kaguram pa ilaan, wano saan. Adda ka, insan sina. imayak. Gaputa kayat kakuma asidiren. Ngam iti makitak akasasaad mo ita. Nakakaasi kagayam. Ken saan mon amatunoy dagiti arapaap mo? Pakawanan na kumainsan. Dip-dipak ti babawi. Gapoy ti dagas nga inaramid ko kan ka. Sapay la kuma. Tadumteng tupay ti panawan na mapakawan na. Pasensyakan. Nasakit pa lang tinakam ko gapo iti inaramid mo. Sige. Agsingsingpet ka dito pagbaludan. Tabarang lumag-an ti sentensyam. Uwan insan. Kat uli itaktakid daw iti pamakawan. Sapay la kumata mapakawan naktumot lang. Kablaawan da ka, anak ko. Naragsak kami para kan ka. Kablawan ka, anak. Katsapay la kuma. Tamaragpat mo dagiti arapaap mo. Itata nakaturpos kan. Agyaman na kada kayo, tatang, nanang. Kadwa kayo anang tunoy iti arapaap ko ang makalpas iti panagadal ko. Kadita, may sa akon ang nurse. Rugrugi pa ilaan da ito'y anak ko. Katsapay la kuma. Tanakarkaro nga agbalin anatibkar ka. Gaputa saan ama ibos dagiti panubok ti biyag iti tunggal parswa. Kablaawan ka, apo. Adtoy, nagluto ak iti pagsasangwan tayo. Isun ati sagot ko kan ka. Agyaman na, Lola. Ngam, saan ko man arumbang ang nagtaktak kayo pa eh. Pakaragsakak da ita, apo. Adtoy, nagluto akmat. Mangan tayo amin dito'y balayo. Agrambak tayo iti baligim kaanakan. Agyaman na, kanti. Mabit lang inak ayaban da nanang. Adamot lang inluto da. Rambakan tayo ti panagturpos ko. Kumusta kan dito'y pagbaludan, Jekoy? Manumot ten atawan nga da ka dito'y pagbaludan. Uwan, Lola. Adaawit mi aparakan ka. Kan para kada kayo kadagiti kasildaam. Agyaman ak, Auntie Edna. Amom ka day. Maisan anaan-anay aners ti kasinsin mo. Sapay ko ma. Tamapakawanak ni Sheena. Lola. Auntie. Apo, Ala, tinaskan itakat nagbalbaliw kan. Kan, maragsakan kami kan ka. Gaputa ko nam amakin innadal ka iti Biblia diti pagbaludan. Kaya't nasawan, adon tinaadal mo. Wan, Auntie. Numaminsan. Kunak at idakas nga aramid ko tinang itunda kanyak. Tapno mamamok ti Diyos. Ngam ti madi, adda na irama na sa bali. Ni Sheena. Ay, katanya nga rod ngay. Ado dagiti pasamak asaludsod kada tayo. Ngam, ti Diyos lang ti makam mo iti dayta, kaanakan. takas kada kami. Nakasursuro kami met iti sasaw ti Diyos. Babaan kan ka, apo. Nutigapo kan ka, di awan kumamat tinasursuro. Kan aging gayta, saan kami kumamot ang makimismisa.
Tamumat nga idipay. Saan kami aman nakimisa? Auntie, Ala, ituloy mo tagsingsingpot, Apo. Tanya ti amom. Bareng makarwar kanto dito'y pagbalutan. makarwarak man kan saan. Ti Diyos lata ti makaamo kanyak, Lola. Ket, adda may sa akid dawak. Anya dayta, Apo. Kayat ko kumamakita ni Sheena. Kayat ko ti akid daw manan iti pamakawan kan ko na. Ala, bayam takasarita binto dagitin naganak na. Agraman ni Sheena. Bareng kayat da kaasarungkaran dito'y pagbaludan. Agyaman nakta si marungkar kayo diti pagbaludan. Auntie Lenny, Sheena, Uncle Sator. Pinatgan mila tikid daw mo. Anya ti ibagam, Jekoy. Tapi naayabanda kami. Kayat ko kumamanan ti akid daw iti pamakawan. Kang runaan kini Sheena. Pakawanin na kuma. Numalagip ko tinapalabas. Masakitan pailaan. Ngamrumbang ang mamakawan akon. Gaputad adda dumagsan ti barukong ko. No im-impanaklatan ti gorakkan ka. Nasayati kasta ka panunutaman ako. Katusto ka. Rumbang apakawanan tayo dagiti nakabasol kada tayo. Basta na impuswan ti panagbabawi da. Naimpuswan ti panagbabawik. Ket sapay la kuma. Tamadaan ka itinasaya at agasat. Sheena, idawdawat ko dayta iti Diyos. Kinapudno na, Jekoy. Umadanin ti panag-abroad ni Sheena. Agpay akas nurse ije abroad. Maragsakan akparakan ka, Sheena. Ket idawdawat ko, asalwadan na ka ti Diyos iti pagilyan apapanam. Insan, Jekoy. Idawdawat ko, asapay la kuma, tagbaligi ka iti panag-abroad mo. Tapno agtultuloy tinasaya at agasat mo, Sheena. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas anapauluhan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makapasurun ti kasta, Kapitan. Ay, surun ka. Apay kadimanan ka ba dong? Naggapuak iti barangay Holmaray. Mangala ko may ti barangay clearance ka. Awan may ti parinting agpirma. Napanan na ngay. Ay, napangataman ni Witingan na. Ngata? Ay, masuro na ka talaga. Alakat urayam nga agsubli iji barangay hall Inton kwan, mapanak ni tabangir a barangayan. Tayjayak ang mangalay ti barangay clearance ka. Anya? Kasapulak kumaitan kay. Mawan mo ni parinting agpirma. Pangusaram aya iti barangay clearance. Kasapulan nga ron ijay sirkak at trabaho ijay ilay. Sandak nga awatay, noon barangay clearance ka. Aya, anya ngay at trabaho. Dishwasher lang makidi ti may sa restaurant, maray. No ape, kasapulan ti barangay clearance Kauwan kasta talaga. Uray anyan sa trabaho, itakat kasapulan ti barangay clearance. Sa payawan ni parinting agpirma. Kaurayam Ununain ng tumot ti mapanijay witingan. Ala, agsubli kan tulaangan iti barangay hall, bareng maranaam taon. Nanatuyang, nanda kayo mat dito yung barangay hall. Wan kwaraw, mga laak ko maiti barangay clearance takasapula. Ngam awang kanumo ni Kapitan nga agpirma. Ay, nagpailay. Apay, pangusaram iti barangay clearance saya.
Agaplayak nga road iti may sa laundry shop ijay ilay. Kitnasken kanong adda barangay clearance. Aya? Ay, urahin yung warad niyang kalinding No sa dino ka tinapnapanan na Unaw napan nagtaya iti huitay. Ha? Ay, napan nga raw di dyan ilay. Ada kasarita na ijay, apada na kapitan. Di ko nam kiday. Aday ijay huitingan. Madamati duty na dito yung barangay hall. Ngam sa balay, ti mapan aramidan. Abay ka di adiyo pat dyan, anapan ni dyan ilay. Napan ijay huitingan ko na ma. Saan nga raw? Napan ni dyan ilay. Ada kasarita na ijay, apada na kapitan. Anya nga oras nga sublay. Tsaka mo agsublin tulat na Bagbagam niyang kalmaw, kwaraw. Ngamain, adaw ti kabaranggayan nga grikriklamaw, akanayon kano nga awan ni kapitan. Ha? Kaya't nasawan, saan nan amar aramid ti pagrebengan na kas kapitan. Hanggang, may tagsapa da tatabadong kanana tuyang. Kasapulan da kano ti barangay clearance. Epay, pangusaran da ko iti barangay clearance. Nag-apply da kano iti trabaho. Anya trabaho nga ikot, bakit kan lakay din? Tsaka mo nagsublidan to ka na. Iso apirma mo ti barangay clearance data kasapulan da. Katuna. Kena ko na ni nana tuyang. Nga do kano ti agreklamo kan ka. Ngamin, saan mo kano nga aramidan ti pagrebengam kas kapitan? Ay nagadukot nga mo dagita at taon. Akaslawan na saya anar-aramidak dito barangay tayo. Yay. Kasta talagang kail. No nasayat nga aramid, sanda makita. Tapasig abid daw ti makitkita da. No kayat da, isudan tag kapitan. Sukatan daklangan Kita man tilain da. Mang kail, palagipan kayo lang. Mga numaliplipatan yun ti pagrebengan nyo kas kapitan. Liklikan nyo nga minti sugal. Don't worry, tadyak bye-bye anti pagrembengak. Pakadadailam na itanggal. Isuan na saya at no ipangpangruna yung ti trabaho ito ti barangay. Kanya kaya tanti agulbud ka dagiti tao. Tunggalag damag da kanya. Agululbudak latta. Di mo sungsungpatan Panawam idan, nagdamag da. No mga damot makunada kanya ano kasta ti aramidak. Isu nga, agrasunak lata Ibagak nga da kasinara kayo dyan ilay. Ay, mayat! Tanong mga bakakit ikang ka iti balatom. Kano pa nga mga bakayaw? Awan to pa'y nangabakan nyo rin na minsan lang. Iso aliklikan yun ti sugalang kay. Apay marituyang, anya ti ibagam tay may ka dito'y balay. Adda ka din ni kapitan. Ay, nasa pamutarimwar. Ken apay masursuron ka. Masursuronakin ni kapitan. Agasam, saan na pa'y apinirmaan niya barangay clearance may kinibadong kao? Ha? Pirma na lang ti kasapulan. Ngam di na lakat pinirmaan ang sakbay anapan ijay huitingan. Ha? Awan dito'y balayaw. Kaya't nangarod asawain nga adda ijay huitingan. Anya? Ha? Dayta kapitan. Kapitan Huiteng! Yuhu! Kurog! Ada ka? Nay, ang galintay. Nakaragrag sa kamot ngayon may titi balay ka, Nangabakak. Ikang ka iti balatam. Nangabak kayo ti huiteng. Tagtagari ang mga noda makangag. Mano nga itinabak yaw? Nawadwad mo basit. Mabitlag at ikang ka iti balatam. Atoy. Ha? Wartamit nga agpaiso dito inyawat yaw. Thank you, Ikang kamanti, kwarta ta gumatang ka iti pagsangwan ta. Uray ta, duwa ta laang mo't nga agsat. Ay, katuwa na ang kail. Arigla daw. Munto'y nga rutan ti gatang ka. Enteng, damag ko anangabak ka iti huiteng. Nangabakak iti huiteng. Itad ko kang katidaduma ang kukwak tidaduma niya. Day ta ka din huiteng ti ipangpangrunam nga aramidan, Kanayon kanu nga awan ka ija barangay hall. Ha? Idin to tamasapsapa kamot nga agga po dito'y balay iti inal daw.
Katno, ako agjut-jut ya. Anya nga rod ti kaya tasawan ti mangmangag ko asasawan dagiti tattao. Asika kanaw, kat kanayon ti kaawan nyo ijay barangay hall. Apay, asino ayan day tabang patpadakas ka niya? Agpili ka, inteng. Huweteng, wano ti kinakapitan mo. Anya? Agpili ka. No mas importante kan ka ti huweteng. Sige, agresign kan kas kapitan. Iko ay ni ba nang mit? No di mo matlaang maaramid ti pagrebanga makas kapitan. Agresign ka laangay. Ay saan Apay ta pag-resignin nakmet? Agresign kan, inteng. Ha? Kababain ka laang. No agtuloy ka pa'y akapitan. Aday tamot huweteng ti ipang pangrunam. Inton bigatan ti meeting tayaw, kapitan. Ay amo, sana masapul kay bagam. Ipalagip ko laang, kapitan. Taama nga, no tumalaw kan tumanon. Tumalaw asasawom kagawad ko nang. Wan mat, amang ano aglibas ka manen amadama ti meeting. Kaano pa'y naglibas Ay na, kapitan, di ka naglibakpay. Basta ipalagip ko kan ka, ang meeting tayo nga opisyalis inton bigat. Amo ka di! Ay sige, tada pa'y papanagayam. Wala daw ako na. Anya! Sige! Nagdardarasan anapan. Mapanman ngatan ijay huitingan. Adda parikot ko, Kwarog. Iso ako mamang ako making ni Kapitan. Tabarang masulbar ti parikot ko kinilakay ko. Ha? Anda parikot mo kinilakay mo, di na? Awan, Kwarog. Awan mo't gayam ni Kapitan na pangibaga ako, ma. Di mo pinsahan ti sangit mo, di na? Anya ka di ti parikot mo kinilakay mo, aya. Sige, sa akong ti pangibagaam. Barang at na maitulong ka. Apay, Kapitan kaya, tasika ti pangibaga. Abay sana ka, Kapitan. Ala, ibaga maun, barang at na maitulong ka. Kasanumat ngamin, sana na kayat nila kay ko ti maturog ijay sila, me. Anya, dahil tati parikot mo. Adda babae nila kay ko, Kwarog. Pahingay nga bababae nila kay mo. Itian niya agapaw. Diyan mo, Kwarog. Amo ko mapay. Anya ko matirason. Kasi tiaramidam di na. Kanayon kang hagdigaws, nga uray sa bunla paglabati aramatay. Ha? Kanayon kang hagsagaysay. Kita man tabuk mau. Kaslasan na nasagsagaysay. Kung nagsukat kamot ay ti duster mau. Sa balin ti angot mo di na. Kaslasan na nalablaban ti kawis mau. Anya? Kinuray dagiti anak mau. Kanayon mo idaadigusan. Takakutkuto da. Kwa. Agdalus kami ta ni di balayaw. Tapno maragsakan nila kay mau. No kasta sumang pata nagkapoy ti trabaho. Kasta ka day. Wan. Mala. Padasam nga ramidan dagiti balakad ka. Makitam tao tinasayat a resulta na. Inteng, anya jay damag ko. Anag sa saruno, dagiti mapan ije barangay hall nga agpatulong ken ka. Ngem, ni Kwarog ti sumango kadakwada. Taawan ka. Adamit dagiti kagawad ije anak kadyutay. Angem si Kati Rumbeng nga dayjay. Kasi Kati Kapitan. Anya nga ti diferensya na kagpapada kami nga opisyal. Ay nainteng, mangrugi ka man ngatan ako nak. Ay, at least kit di ata adan ni Kwarog nang bagbaga kadagiti ada parikot na. Iso nga awanan ti parikot. Apay, napanam ngamen. Napan ka manen ijay huitengan. Aniya ko ba? Ay nainteng, itiday tangar aramidam. Awan ton mayat amang ibutos ken ka inton sumarunaw abasing kawal. Anya kataawanan. Agresign ka laangan. Tadi mo mat maaramid ti pagrebengam akas kapitan. Ay na, kasta ka na yung ti ibagam kanyak. Apay, asin nung araw, ti mang sukat kanyak no agresign ha. Saan mo naparikot dayta?
Basta agikat kan kas kapitan, tadi kaket mangibabain. Ay, kwarog. Agikatak sa ngagpaison kas kapitan. Ha? Kay, sino ay ti sumukat kan ka kapitan? Ni tata ba daw? Ay, sikan ah. Ay, masadutak lang ang kapitan ng kail. Nantiba ng ano kayat na. Ay, kit uray asinon ah. Apay nga mingagikat ka. Ay, jak masangaw ti kinakapitan ka. Apay, mas importante ka diti huiting as asikaswang. Ay, una! Ay nanggal, nagbalbaliw kan. Taya ka ataya, ngaman-mano ka lang matamangabak. Saan mo't? When might, sipod nagtaya ka iti witing, na minsan ka lang nangabak. Isungarod ngagtaya aklat ta. Tabarang mga bakak to iti dakdakkel. Sana nasayat ati kapitan katagwit-witing ang gail. Madiakitaan. Ngamin, sugal ti witing. Oho, saan mo't akanayon? Inal daw to, pay ngagpag na ka dita. Nga agsapsapol iti pagtayaan. Ay sumardeng ka man mo't? Ti makunak, ipangpangrunam ti pagrebengam kas kapitan. Iti kasta, angwan makuna ti bumaranggay kan ka. Kapay ka di atong kalumayak dito yung barangay hall. Kaya't kwa kasarita ni kapitan, katjak madandanaw. Rimuar nga main. Kanayon akasta. Sabay ikamang kukumat, iparikot ko kenkwana. Urayam laangan. Amang ano addan to day jay, inton madamdama. Anyamot tenday ta kapitan. Pudno ka di tidamag kau, akanayon ni jay witingan. Ha? Amang ano adda ijay ita. Ay, jakam mo. Ala, agsubli ka laangan, inton madamdama, dalmas. Sige. Itad ko ken ka ti cellphone number kau. Taitiks naktaw, inton adda ni kapitan, ha? Anya ti kaadda, marikwanang, imbay kamot dito balay. Wan, maray, taibagakan ka ti sao ti tattao kan ni kapitan. Nga anya? Ay, maray, bagbagaam ni kapitan. Ngamin, kanayon nga awan iji barangay hall. Huweteng ti ipangpangruna na. Ay, binagbaga akon, maray. Kat nasapa mo't arumar dito balay iti inal daw. Ag-duty ka no? Pudno amasapa amapan iji barangay hall. Ngamrumwar mo't laang, kat saanan nga agsublay. Kasta? Inton kwan, madamag kon nga addagayam iji huitingan. Ala, bayam mare. Takasaritak anaimbag inton agawed. Sige, maray. Bagbagaam ni kapitan. Sakbay ang madadaal nga interamente tinagan na. Anya ti kayat mo, inteng. Huweteng, wenno tinapintas anagan mo, kas kapitan. Siyempre, tinapintas anagan ko ah. Angam si ka mismo timang daddadaal itinapintas anagan mo. Gaputa mas importante kan ka ti huweteng nga iso ti ipangpangrunam ngas asikaswan. No kayat mo nga agtalinaad tinagan mo anapintas. Unaem ti trabahom iti barangay mo. Unaem ti pagrebengam akas kapitan. Anya ti serbiti kanayon mo nga ibagbaga. Asika ti kalatakan, katauran, ken katurudan a kapitan no dadaelem mahit. Ay, kuha, ay. Enteng, tapno agtalinaad tinagan mo analatak, nasken nga agbalbaliw kan manipod ita. Kuha, sige. No agbalbaliw ka, sigurado nga agtalinaad ti respeto ti kabarangayam ken ka. Saan da kalaeng nga irespeto, no dikat ipatagda ka. Iso amanipod ita, agbalbaliw kan, tapno agtalinaad analatak tinagan mo. Sige, taramidak da ita. Nasaysaya at analatak tinagan mo. Gapo iti nasaya at nga aramid mo. Ngam ti aglatak nga agpaiso tinagan mo. Gapo iti huweteng. Maawatam ka day. Enteng. Uwan ba nang? Manipod ita kat agbalbaliw akon.
Ngembag nga oras mo, Uncle. Adda ka matito'y barangay haul. Wait Kahit nasaya ta adda ka, gaputa, ada tungtong ita dito'y barangay hall. Unang Uncle. Iso nga imay kami atanaw, tapno dagbantay. Tama nga pinangat man yung karibal akabait ken original white. Ito madamdama kat addadan taon. Maragsa ka na kang Uncle, tadda ka. Kunak no awan ka manay. Manipod ita. Una ti trabaho kas kapitan. Agpalbaliw akon. Ayaws. At dakla ta amang support kan ka, Uncle. Ay, Kapitan! Ituloy mo tagbalbaliw, tapno agtalinaed ang nasaya at tinagan mo. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insurat ken iti direksyon ni Vicky Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapang ay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yes! Ay! Adamanin na ilamang ko adilata. Ikabil kon itibag ka. Hey! Sana balay. Tasaan mo't akit kita ni Marikwanang tibagaw. Isu asa anak lata mabuking nga gipuslit itilako na. Marituyan, nakaluto ako ni di pangaldawan ta. Ay, uwan maray. Mabalintan ti mapanmangan. Uwan maray. Maudi aktun amangan. Taagawid akman pay. Inakman pay pakanintay po sa may maray. Sige nga rod, maray. Umuna akon amangan, mangan kantulat ta inton umay ka. Aday ta, nakaurno nga kaun iti dilata. Saan nga amo ni Marikwanang nga inutek ayaw awid dagiti lako na. Ayos! Ay, oray awan ni Badong kao. Adalat ta basta. Hay, nabsugak iti husto ah. Inibos ko ti sidaan ah. Nay, nagbayag ka mo't anangan, maray. Ayun, maray. Nabsugak ko na. Inibos mo ti nga malukong nga adobo a manok? Ayun, maray. Ay na, nagimas. Sobra kamutan, maray. Si daon ta kumapay inton malam ti kagudwana. Tanapun no mo day tadakkel a malukong. Ha? Ay, kunak, ano inted damday jay asida ak maray? Kanaga daw. Mala, agluto kan tumanan maray kwanang. Kalpasan anangal daw, inyidanan iti tugaw sa agur-uraok. Ay, inayabak tapno ada katulungak, ngam di nakmat gayam matulungan. Mangirarit la iti makan. Naimbag kumamon no saan ko asosilduan. Agre-ring ti cellphone ko. Nalabit ani friend me anday tan. Ay, iso kumangag paisaw. Nimot marito yang dayta nakaturog di tatugawan, maray. Wan, maray. Ay, Nakaturog. Idin to tada ka di nga agikilkilo iti asukar alakom. wan nga rod. Awan mo't maitultulong na kanyak. Ad-ado titurog na, ngam ti panagtrabaho na. Manungay nga oras, sakbay nga agrieng. 3 nga oras titurog na, no kasta amalpas amangal daw.
kasano na ka nga rod a matulungan no kastangay. Ay, sana balay. Tao may itantay gayim ko at tagailay. Isulangan ti kadkadwak dito tersinak. Umay inton madamdama. Ay, wen Ay, una yan ni Marituyang. Awan sirbi na asuswelduam. Nagmayat ti maturaw. Nakariing kan, Marituyang. Sino day ta sa nga ilay, marikwanang? Ni friend Mian. Hello, manang. Naimbag man ta nakariing kan. Agin dudun yan sakit di day to abakot. Akas laato ti kwarta na. Idin to taawan mo. Oh, apayakas dati pa nang kitam kanyak, manang. Ay, di nakmanawagan iti manang. Taag kaedad tansamag. Obeng ni friend Mian ngam iti sika, Marituyang. Ay, apay nga da dito'y tersina, marikwanang. Lading ito nga ibaga, Marituyang. Ngam isuitan ti kaduak dito'y tersinak. Dito yun, ngagnaod. Kautsak ngay. Agawid kan, Maray. Tasaan ka nakasapulan dito'y tersinak. Anya, nay, apay ngay akas tamaray. Basta agawid kan, tasaan kagayam akasapulan. Nay, nanatuyang. Apa yan nakamisuot ka magmag na? Akas laad da kasuron mo, nana. Kasuron ko day di agayom ni marikwanang. Kunamlan asino anapintas. Ni nana mi anti ibagbagayo. Napintas mo't dahi jay abakit, nanatuyang. Hun nga raw. Kinapintas pa'y tibado na. San akas iti duster mo, amursan. Anya, Ibagbaga lang ni Jipot tipod na, nanatuyang. Saan mo pa yung masukatan dahi ta duster mo? Idinsapay last week dahi ta. anya alas tuway. 5 ti kastoy adaster ko anya. Aw? Kat agpapadang at datakop na iti gayadan na, nana. Ha? Di ta kayo man langan. Nauyaw kayaw. Na. Uah! Ay, kat pudno mo't nga main adi nasuksukatan ti duster na. Mas dawa ka. Imbagkit di ata maanusan ni nanakwa ng akatulungan ni Jay Tersina na. Imayak maribanang. Taday bagakken ka. Anya day ta, mare. Nakitam ka daing tay kadkadwa ni marikwanang. Agnanaed kat itay jay balay na. Adan asawa na. Saan na nga asawa, maray? Ngumgayom na kano. Apay, kan asino day ta agayom na? Naam-am muna kano ijay ilay. Apay ngay nga agnanaod ijay balay na. Inayaban na kanaw akad kadwa na. Amukon. Tay nasa una kanyak agayom na. Nalastog kidian ni marikwanang. Tanangalay te pakpakanan na, ha? Uray sika, saan ka day? Pinakpakan na ka iti 2 alawas no jak agkamali. Ha? Ang mas daawak, ta sinukatan na kan kas katulungan na ijay tersena na. Lastog kidia? Na. Agin babak ng ngamay ni marikwanang. Word maribanang. Agaw awis ni friend Mian iji balay na. Kaya't mo ti umay. Agaliwaksay tayo umat Sa bagay Alamaray, sumuro ka. Ingka nga rod agrubwatan tayin tayon, Maray. Ni Marituyang ngay, saan tayo kadi nga isurot? Saanin, Maray? Jak kayat akad kadwa ti kusit ako, Maray. Saan lang ako kusit? Agipuslit pa'y itilakok. Anya, agipuslit itilakom. Wan, masya na kwa na, ngam kastama ti aramid na. Libre mo ti kanan na dito tirsinak. Ngam, di nanto pa'y maaramid dagiti ipaaramid ko kwa na. Iti 5 nga ibagak nga aramiden na, 2 laeng ti malpas na. Pahingay. Amangan no narigat mo ti ipapaaramid mo.
Anya kumangay tinarigat di ti Tersina. Sa bagay nagalas kat ti ugali na Ay, Jack magustuhan. Apay na natuyang, anya tiba gamtay may ka. Kun anya day ta nakabag nga awit mau. Ilakog kumaken ka dagitoy adilata kwaraw, tawan kwartak. Awan igatang ko iti bakas. Dilata? O kita aglalaok adilata. Ha? Nangalaam ngay kadagita? Ginatang ko Di mo pa hilasidain. Gatangem ka din, tapno adda kwarta. Saan ko agatangan day ta? Amangan no dagita tay kunadang impuslit mo di Tersina ni kagawad ko anang. Ha? Diyak kaya ti agsida iti tinaktakaw. Ay, awan ni Marikwanang nakarikop ti Tersina na. Isa agundawayak daytoy. Purusen dagiti mula na akamatis kan parya kan dadumapay. Nagko na nga main nga inikat na kas katulungan na di ta Tersina na. Mas nasirsiri ba ngam iti sika Marikwanang. Chip, ipakita to kan ni nanakwanang dayto a video. Nagalasang? Nagado ti pinuros ni nanatuyang anatang. Di na mo nakitak ti inaramid na. Ngamjak nagpadlaw. Ala, ipakitam to kin ni nanakwanang. Bun Chip, bakbakatan ni nanatuyang nga agaala iti di na mula. Agyaman kami iti impasangom, friend Mayan. Nagado ti impasangom Wen tanagagat dagiti kakaanak kak anagluto. Kan naimas ti luto da. Ay, wan, magustuak ti luto da. Ay, apay numang lukat ka iti restaurant mo, friend Mayan. Adamot ten dagita kakaanakam at agalutom. Wan ngagpaisoan niya. Kayat ko awan lang amin kadwak amang imaton. Kayat ko, dayjay adda kumamat katulungak. Ay siya kunti maysa. Uray siyak, kayat kumad. Sige Mangkita tayo iti mabalin tayong abangan apagbalinan tayo a restaurant. Siya kunti makaammo iti pagpuunan. Ay na, nagsaya atan. Una nakwanang, saan nga mo ni nanatuyang anaalaak iti video? Tibak-bakutanon. Awan ti ammo ng aramidan, no di ti agala iti di nakukwa. Anya nga iti aramidam ita, nana. Nasken abayadan na dagiti tinakaw na anatengkaw. Agasam ngay, nagadaw. Anya nga iti ibayad na. Katawan samot kwarta na. Basta bayadan na. Tano saan, ipost ko na iti a video kat iso ti kababae. Papayaban na kanina anak ko nang iti barangay haul na natuyang. Apay ka now. Ang mga numultaan na ka. Gaputa nagtakaw ka itinatang na. Ha? Ingkan. Adda pa managnak na nagtakaw ka. Isu adikan makapaglibak. Anya pa managnak. Ti video ni Jipaot. In video na ka. Kabayatan ti panagtakaw mo itinatang ni nanakwanang. Anya? Kababa hindi naramid mau. Nanatuyang. Awan pagbayad kumaray. Isu nga rod nagtakaw ak tawan kwarta. No kasta, ipost ko nga rod ti video. Kat mabuya da kadagiti ado at tao. Sika ti maibabain. Ay ikwa maray. Mabalin ka di ati rice cooker ko lang nga hindi bayad ka. Anya? Dayjay lang hindi bayad ka maray. Pakawanan na kuma. Kun kasyan na ka di Kinasyan ka, Marituyang. Inawat ka kas katulungak iti Tersina. Ngam ado ti maday nga inararamid mo. Mananggon daway kalaunay. Ha? Libre lang arodan ti kanam.
Sobra-sobra pa'y, ngam takawan nakpay laang itilakaw. Ay, kuwang amen. Ay, saan to na maulit, Maray? Ik-ikan ka ititangdan mo. Nga oray awan mo't maitultulong mo kanyak. Tasyak mo't latati agong gunay. Ngam, nagaboso ka. Awan kat babain mo ah. Ay, nasaan na maulit, Maray? Inawat ka lang arudan, tapno ada pagswilduam. Ngam, takawan nakpay. Ay na, wen, marituyang. Da kaminto ka ni Marikwan ang tikadwan ni friend Mayan iti restaurant na. Tangdanan na kaminto. Addan to pagswelduan, May. Ay, imbag kayo pa'y maray. Tadan to pagswelduan niyo. Ay, siyak nga ta. Saan nak nga tamot nga awaten day di agayim ni Marikwanang? Ay, di uray taga-ugas lay ti plataw. Ay, day ta ti jak masong batan, Maray. Kasaritam ni Marikwanang. Apay ani Marikwanang baak pa'y lati kasaritak ngay. Ti mismo agayim na. Inkanto kasarita. Adda ita ditabalay ni Marikwanang. Intun umayabolan ti planok apan ang lukat iti restaurant ko tuyang. Ngamin, adupay tinaskan nga si Kaswan, sakbay amang rugi kami. Saan nakadi amabalin nga awatan? Pasensya kan tuyang. Ngam, jak kaya tikaskan ka akusit. Agipuslit iti lako kan agtatakaw iti nateng. Pasensya kan. Ngam saan ka akayat akadwa. Sana balay, tapasitan tilakok dito istorkaw. Apag isonto, intun manglukat ni friend Mayan iti restaurant na. Sigurado ka kadi amang rikap kan iti istormaw? Wan, Maray, okay lang. Sana bali tadyak mat gastusan di kwartak. No bilang mabanugak iti restaurant ni friend Mayan. O, di agikatak, katagistura manan. Sabagay Padasag pa'y itati agtrabaho iti restaurant. Ikan! Ikan nyo dita! Gumatang kayaw! Ikan! Ditaoy! Ay umaya kun kwarog! Preskaw to'y lakok nga ikan. Kwarog. Hot. Kita titimbak. Presko dagiti ikan. Bangos kan kalunggaw. Sige, gumatangak. May 1 kilo abangaos. Sige, bit-bito mo, tasa nga supaw. Tamay 1 kilo day ta. Itaman pa'y ngaglaklako ka iti ikan. Ipakitak ang nagbalbaliwa, kwaraw. Awan mangawak kanyak iti trabaho. Iso nga lako-lako aklaangan iti ikan. Mayat ti kasta. Naimimas gayam ti taraon no nagtaod iti nagbanugan. Ay, pudnot ako namnana. Iso ahos to ti araramidang. Agtrabaho ka, tapno da kwartam. Adi ka kitagtakaw. Binalikas mo pa'y lang mo. Sige, ituloy mo ti agbalbaliw nana. Tapno agsaya ti biyag mo. Ay na toyang. Husto ti kuna ni Kwarog. Ituloy mo ti agbalbaliw. Tapno agsaya at ti biyag mo. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.